Usyong kaying dorbar thawan Khuborjylla Thomas A. Sangma ulasam padba shispa iwei teli ki kali elektrik I kali bankit ya kinyut kinyer na kishnong ki thaw ha ki district East Garo Hills, West Garo Hills, South Garo Hills, North Garo Hills, but South West Garo Hills ban penurlong ya kajing temu jangka scheme Swachh Bharat Mission. Ya kini ki I kali la IT ha kinong penyat shnong jangki district balakadaw haneng. Ya kini kajing ya langsam I kali la penlong hamadan hiarling sun baljek jengjal hakasan tarik uleber hakmat ki padba balawan na kishnong jangki district kane kathan. Hakani kasngi la dan lang ki MLA ki bakentup ya Menteri PHE Marcus and Marak, Rupert Momin, Ian Botham ke Sangma, badu Graham Bell e Sangma MDC. Kajing temu bakongsan jong kini ki kali kalong ban penlong ki kishnong ki thaw ki bakhoit basuba bat ki balait na ki jabo jaban. Ki lendan ki kendrem jo ki tenat paper jong ka sorkar jela ki la dan lang hakani kasngi ban penpho penphing ya kajing ya lang sam kali kitnyut hakani kasngi. Take photo. Come. Somebody should take from that side. That side, yes. Let us be the change and see this change bring positive outcomes in the days to come. Jol. Agar sabni dal rupa, mungsung rupa, asung dang progress kami. Kalau leader we, chair we, kalau ya group of 20 nations, aru una greba ben asong doa, ansi maksai cap apa. Kemudian agar sabni ya G20 ni agar ni on ya dam program mamau unja, di agar sab mer ni leader. Thailand no thumpa ke G20 ko kalau India asong le tulenga. Aru G20 ni slogan mana? G20 ni slogan Deni Ramsi Amure Banokani Amure Nikaman Gen. One family, one earth, one future. Agar sab kalau ansin dalen ka, ni ber teknologi ni asal kalau agar sab gumak ko global village ni agaknya. Agar sekarang namen acini connectivity ko satu dia acini namen sonah. Ini man agar sak gemak nokdang bisasan. One family. Aru acini agar sak bendung ja. Ya agar sak ya universal in solar system. Acini agar sak bisasan one earth. Aru acini future ba bisasan. Asung saksa sak kebenmeng, dosa dol kebenmeng. Anjing meli nang reme, taru ya agar sako repengani, anjing agar sako sumrumeng apa, agar sak ni jibya popongko, setiap orang angkapa, hangat surgiri apa, ujar maina mani cakapa semua ujar maina, jib cakapa semua bongko, agar sak sasan, agar sak uningan, agar sako sumrumeng apa manderan, nokdang sadake, taru anjing mana ya agar sak bona hudi anjing na. Aru berpernah besar berjawab. Unimen jarang ko canci kalau ya sustainability development goals. Mai dekat anjing agar sako name thange rakhigen agar sako pernah mungkin nampak deh. Unimen ya G20 bagai sapi tak tahu apa sumber kebarang. Kalau sustainable development goals ko bersih hazal ginion apa cinglah. Kalau tak ada apa cingau ni bersih progres priang jok. India asongba hazar gini skubo target tone kalau kampa acim di ba acim dalam progres pewa acim kusiang ya acim langsung cengai 84% di ba yara pate acim susuk na mana hazar gini skubo acim ni deadline de macam acim